Hello matang hengan trananga chak tabera thu hi pusilal rin omtea lai district congress committee a kan general secretary ania tin kabula thu kadinglama mi hi pu HCC sap muaka lai autonomous district council a kan MDC le EM te po lo ni ve to thin kha nia lai DCC a here kan advisor ani meka tin ka veilama thu i pu HRO chungnunga pavala tia kan kriat lai DCC a kan treasure ni meka nia adot le mi hi pu el lalrin oma kan lai DCC general secretary ania tin asin berathu hi puje ro lupuya lai DCC a kan general secretary ani bok ani voin hi rin ni nia kan press meet te ramlen hamtana than hem ngai taka thokhin tu te in hun chep tak kara kan mamo na te rethiamin hun tha min siam saka nangma ni ne na in kom na hun te nangma ni kal tanga mi pui ne na kan ngai pe mo zong te thil poi mo tak nia kan riat han puan chu na hun tha min siam sak hi tan lom hle a ma sain lom thu ka han soi ani voina hian hetianga nangni kan mi poi mo te ne na in kom ho angai ani kan han ti chan ber chu tunlaya India rampum mi pui in lo thei lo na wanga kan ngai ven le kan wei pui mek All India Congress Committee AICC a kan ho tu pa kan senior leader pu Rahul Gandhi Surat Kotin maktak maya thiam lo achantira kumni lungin tang tura thutluk na siam tamai hi ammak kan tia thil om ai lo tak thil dang lam tak ania he thil hi ama pu Rahul Gandhi ngor be na nilovin India ram democracy kalphung nasataka ti borban na turle ti chiat vek na tura malak na le phiaruk na kalmek lo lang chuak ta ni in kanria ani kanria tangin pura Rahul Gandhi hi kumni he thu buai defamation case an ti a rem thi na sang ber mai kha pe ka han ni mau mai ringo tapo hi thil mak dang lam tak ani India ramakot te le khovel mundanga kot te po hian in rem thi na sang ber hi tu chunga ma an lek ko zen lo khop maya rarest of rare cases anti ni hetianga maximum punishment hanin pek ngal ngot mai hi mi pui teng kan riat phak pi lama hian a chan enge motak mai a aniang ti te po hi ngai tu lo thei lo ni in kan ria ngai ati thalo em ani pura hungal dia heti tak maya be ani na chan hi abultan na chu kum sang hi le som pakua dai to kola ro anti khua karnataka da ya election rally an nei na athu soi kha ani kha athu soya khan enga tinge mole India rama ruk rule mi bum mang tam takte hi Modi ti mingpu an ni kat maile ti ani chu Purnesh Modi BJP MLA pakhat khan kan nam Modi nam ti ming chiat na ani ti in Surat Kota Gujarat ta dai complaint ta thelu ta defamation case ka file ati amai ro chu anuwa kum sang ni le som ni le patni khan ama complaint thelu tu ve khan he thu boy hi ngai tu ri lo mai ni sila da chat stay ni ro se ti in angena chu kot poina pom saka ngai tu aloi lem lovin aum tarenga ma se
kum sang ni le som ni pathum alo her chuaka parliament session a February ni sari khan pura hul gandhi an sumdong ton hausaton to Gautam Adani a hausak na chungchang le athil nei te a investment rang chungchang te le kan prime minister zaum tak pu modi a hian in kung kai na thuk tak ril tak mai in zom na thiang him lem lo tak ani mai lo mo hemi chungchang hi chui chia na nga ya ni tia parliament house a thu a han soi chua ta ka khan na sa takin BJP MLA le minister ten pura hul gandhi kha an beya thu soi zom na hun po anei lei theilova aran pa thu soi na hun ziak mewa adil po khan hun siam sak ani thei talova achan bernia ke ni ina kan nga ya chuan pura hul gandhi an thudik in thup tlat BJP a ho tulian tena hailan pal an hlau em hi aphor chuak fai leng mayang ti an hlau awangin aka hup turin kongrang rangin ma an la zuita ani ti hi kan hu dan kan ngai dan ani a chu ngai dan tinghet tur tak mai chuan Gujarat kota Surat kota athu buai stay me ka pokha complain thelut tu Purnesh Modi bok khan hai hon le ngai tu that le adil ta a kot po chuan rang taka pomin angai tu zui nga la no sarum takin kan nunglok march ni som ni le Pathum khan Rahul Gandhi chungchanga thutluk na chu ti chua ani a thiam lo chantir ni in kumni lungin tang tu rati alo ni ta ane People's Representation of People Act 1951 dana chuan MP emo MLA emo lawmaker danin thiam lo kotin thiam lo achantira kumni emo a item emo lungin tang tura achung thure lani chuan automatic in a member ni nakha li sak ani ti alo ni boka chuti ang chuan tuna hian pu Rahul Gandhi chu MP poni talowa Wayanad constituency Kerala si ta hi ti ruin au mekta ani hethil hi ama pu Rahul Gandhi a be na ngor ni lovin keini mu dan le kan riat dana India ram mi puitam tak puina an ngai dana chuan mi mal dikna le zalen na the right to freedom of speech and expression anti India Constitution article som pakuana clause 1 subclause a injia kal mai ra be na le pom sual na po hi ningalin kan ria apoi kan ti em mani AICC senior leader Rahul Gandhi ate ang mi po hetianga zim tot ania rig rap ti tribal anni chuan keini ang mipui mimir common citizen tan phei chuan kan sarkar Mizoram a state ani emo central sarkar ani emo ti diklo na te an laka kan lung oi lo na emo mipui be se na te an ti lo tin lo an thu tia man len chulo ko nga au chua ve kan du po au chua ngam mia lova kan om hun rigra pa ra be kan ni hun hi a hlalo hle ang ti kan ngai tua apoi kan tia heng thil te hi Congress party chuina ado tur ni lovin India ram mi pui te hian tang ruala kan do tur nia kan ngaya India ram democracy lungphum ting hing khopa heng thil te hi lo thleng mek ani a pu Modi ale a ho te hian he ram min kalpui dan a hian dictatorship lam hi kan hoi deu ni in kan ria he keini abik takin nam tlem zok te le Hindu sakhua betu te nivelo a mainstream luang ve phak lo te tan phei chuan
thil lo top khok nia kan ngai ane heng zong rua la hianin UCC Uniform Civil Code kan ti te po BJP sarkar hian abuai pui hle ani ti kan ria Uniform Civil Code ta hi India rama barluina awanga mantir kan ni huna phei chuan nakin loka hian min mantir po antum le ni in alang boka chutiang hun athen huna ngat phei chuan ini Christian tele Hindu ni lo rim chu kan che phle dona kan nun phung engkim mai in ro chun thil ani emo nupui pasala in nei kong ate po Christian dan emo kan nam dan emo man thei alo ni to don lova Hindu dan kha kan zawaya barluya mantir kan lo ni don ani heng zong te hi ni pui ten thei to chua trang ruala kan do hi angaya ni ti hi puan chua ve atul kan ti voina chutiang puan chua na hun tha min siam saka wangin kan lom tak meu ani